Sape, imam mnogo malo mane, kako da ti doniram travu? Sape, kako da dobijem toliko mane? Oh my god, imaš previše mane, hoću ja malo mana. Oh my god, Sape, ukaži nam kako da dobijemo mnogo mana na trovu. Ok, vi ste totalno spontano ušli na ovaj klip jer ste pogledali naziv klipa, a to je kako dobiti mnogo mane na trovu. Pa da vam kažem, ako ste u ovoj situaciji da vam na My Walletu piše 0 mane, onda ste na pravom videu. Tako da ostanite na ovom klipu do kraja, lajkujte, šerujte i subscribeujte se zaradi još ovakvih videa. Kako dobiti toliko mana, pitate se? Pa vrlo jednostavno, a sada ću vam taj jednostavan način pokazati. Tako da me podržite sa like, share, subscribe, već sam rekao. Zape Smaroš, samo pređi na stvar, molim te, mnogo Smaroš. Zape, nas ne zanima tvoj kanal, samo nas zanima da dobijemo dosta mana. Nećemo ni da te followamo, samo nam kaži koliko mana ima. Ako ste jedan od tih likova, onda izađite, molim vas. Jer ako niste, podržite me. Znači, šta treba da uradite? Like, share, subscribe. Tako je, Zape! Ajmo, Zape! Ajmo da krenemo već na ovaj video kako da dobijete mnogo mana. Znači, prva stvar koja treba da uradite je da uđete ovdje na vaš kanal i kliknete My Channel. Zatim kada ste u My Channelu, znači sve što treba da uradite kliknete na ove 4 kockice. Šta su već? Kliknete Sharing i kada ste to kliknuli, vama će izaći ovo. Sada vi verovatno pretpostavljate da treba da invajtujete prijatelje kako bi ušli. Ne. Ima jedan vrlo prost i lak način kako to možete brže da uradite za samo 2 minuta. Znači evo, meni piše da imam 0 friend invited. Sad, šta treba da uradite da copy link? I zatim, ne morate šaljete vašim drugarima, nego slušajte sad. Uđite na novu stranicu Google, kliknite ove 3 tačke gore i kliknite New Incognito Window. Samo pastujte ovdje. I zatim kada ste pastovali, sačekajte da vam uđe, mora kompletno lepo da vam uđe, malo idite ovako gore dole. Sačekajte da se lepo učita, kada se učitalo, samo izađite, evo na primjer sad ću da vidite, refreshat ću ovdje i koliko imam, 1, kao što vidite, samo tako non stop treba da radite i doći ćete do ovih 50, sad ću vam ja to na brzaka pokazati kako 2 minuta to bude. Kao što vidite, za sada smo skupili 23 jer smo toliko i uradili onih stvari kao što ste gledali do sad. Ja ću vam sad malo ubrzati da skupimo tih 50, tako da vidimo se kad budem skupio tih 50. 2 hours later. Ok ljudi, skupili smo tih 50 invajta, pa sad da vidimo. Kao što vidite, imamo 50 invajta od početka kako smo imali 0. Sve ono što smo radili došli smo do 50. I sada je trenutak istine. Kliknemo Claim Now. Ok, samo sekunde. U redu, kada smo verifikovali taj broj telefonom, to vama možda neće izlaziti, ali meni je izašlo. Znači kliknemo da vidimo da će da radi. Znači kliknemo Claim Now i to je to. Sada trenutak istine, da vidimo koliko imamo ovdje mana. I... Oh my god! Wow! Oh my god! Eto ljudi, kao što vidite, dobili smo 11.500 mana za manje od 5 minuta, nije ni toliko trebalo da se ovo uradi, znači ako vas ne mrzi možete to raditi i dobijati 11.500 mana na svaki, ovdje vam piše koliko traje, ja mislim da je to na svaki 7 dana, evo, imate još 2 dana da uradite ovo i poslije 2 dana opet će vam to izaći i opet sve to možete uraditi i dobiti opet 11.500 mana, ljudi, to nije malo, tako da šta čekajte, idite to odmah uraditi, ali prego što odete, nemojte tako odmah otići, bacite taj like, subscribe
i to zvonce i ako hoćete zapratite me na Trovu. A evo sad sa tim manama šta možete uraditi? Uđite nekog youtubera, znači nekog random youtubera i znači evo neki random youtuber i samo mu kliknite cast spell i samo bam 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 još. Samo znači random bacite mane na nekog random youtubera koji nemate ni pojma ni ko je ni šta je. Znači samo bacite te mane, vama ne treba bacite te mane na nekog youtubera, eto nekog capeta, nemam pojma ni ko je ni kliknite. Bacite mu i follow, ono, podržite i njega, znači ko zna ko je taj lik, ali opet pomozite mu. Ako me razumete, naravno. Kašljuc. Tako da ljudi, to je bilo to od ovog klipa, ja se nadam ste uživali, ako jeste, bacite like, share, subscribe na kanalu, zapratite me na Trovu kao što ste malo pre vidjeli, kao što je onaj Eminem Star uradio, pravo dobar lik, stvarno. I mi će se vidimo u nekom sljedećih klipova, večeras će biti live-a verovatno, tako da verovatno streamamo horror, tako da dođite, podržite me, gledajte, bacite te mane ako ste ih već uzeli što ne biste ih bacili, tako da do sljedećeg klipa, pa pa!